गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आज आम बर्तमान गोकुल धाम ब्रह्मपुर जोटा अवस्थित गोकुल धाम यहाँ गोटे राधाकृष्ण मंदिर आपन तो जानते बर्तमान आम आरती हम आरती देखू तापर मंदिर दर्शन आपन करेबू। तो चलो देखा दर्शन मंदिर भितर कौन कौन अच्छी चक गुड़िक देखिपे आपण मैंने कौन लिखाई तालध्वज 2017 चक पुरीर जहाँकि देवदलन एवं नंदीघोष चकगुड़िक 2017 श्री जगन्नाथ पुरी रथ पुरी मंदिर रथ।
ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଏତିକି କହିବି, ଏ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭିତରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆଙ୍କର ଆଳତି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଏବଂ ଯାହା ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ, ତ ଭିତରେ ରହିଲେ ତ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ମିଳେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରେ ବି କେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରଟା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାଇକି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଛ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଯଦି ଥରେ ବି ଦେଖିବ, ଲିଟରାଲି ମନକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏତିକିରେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।